لهولێرێ چەند گەنجێک لە دەورە ڕیڤیەکێ کوشتی کۆم بووینە. گوریاوی دەستێ یەک جواندایە و یاریا پێتکەن تکەنەکەنی. ڤیدیو دناوا تۆڕێنجڤاکیدا بەڵاو بوویە. ژە ئەکاونتێ یەک جوان گەنجان هاتیە برن. ڤیدیۆک و بەڵاو بووی لەسەر جادەیە 40 مەتریە هەولێرێ کو دبێژنە جادەیە گوڵان هاتیە گرتن. دناوا ڤیدیۆیەدا 4 گەنج دەردکەون، یەک ژی bi kamîreyê wan taswîr diket. Rêviyekê kuştî li ber pên wan e, naheta zanîn ka wan kuştîne yan jî beriya wê hatiye kuştin. Lêya diyar nava vîdyoyê da xeyên ji dev û difnin evî rêvî ji zikê wî û ji cihê kuriya wî têtin. Kuriya wî hatiye jêvekirin dîmeran da diyar e. Di destê wan gencan da ye ji destekî bûyê dî dilxweş in pêşwaziyê li kuştina wê rêvî dikin. دیمەن دناوا تۆڕەنجڤاکیدا بەڵاو بووینە و gelek nerazî bûn li piştxۆyînayê ne. Genç temenê wan dibîtin 20 heta 25 saliyê bin, naheta zanîn xelkê kîve ne, dengê wan jî nîne, di nava vîdyoyê da naheta aşkirakirin ji ber ku straneka erebî li ser vîdyoyê hatiye danan. Li gor zanyariyan, hêzên emnî, îdareya xûcihiya Hewlêrê li gel asayîşê dîvçûnê dikin. Da ku nav û navnîşanê wan gencan bizanin. Li gor zanyariyan, dawakarê giştî jî dêskalayê tûmar bike ji ber ku nebitine yasayek û du yasa hatîne bin pêkirin. Hejmareke yasa serpêçîtê de hatiye kirin, sibe dest bi rêkarên yasayî tête kirin, daxwaziya fermana girtinê jî dê hête kirin.